جا اکو آنا متماشا دکن ام بتایبتی جوان را دبیجن هر وا اکو متماشا نکن که دبیسن جو ام دخوازم بتایبتی هنرمند کرد هر وا روشنبر هر وا این کو جهنر کرد هست کن برای نیرنی خو رخنی خو پیشنیاری خو جمعه بنویسین فاکس همه لسر اکران هبه آنها جد کارم بشینن و روزم پاشا روز داشت کارم بشینن ام لبندا هر دم لبندا رخنه وانن لپیشنیاری وان بله از دخوازم نه میوانی ما بدون ناسانم بخیراتن به میبالای هر واحد از دخوازم تو کتاسی خوب بدی ناساندن دیاری روش خو آنها چه خواتی تایی یعنی سر و بسکن بله از فهمی بالای لسر هنر شیوکاری از دخابتم هر جزاروکینی خواتانها به برداوامی من کار هنری پیک آنینه وک پیشانگه دیسان دگل هنت نویسین لسر کارن هنر تایبت هنر شیوکاری دیروکا هنر مپیک آنینه دیسان د اکادمیا کردی برلین از انها د بسیاریاوی د کاری خواهد کم و هر وها چندین پیشانگه لکردستان و در کردستان ولاتین جدا جدا من فکرینه نهاجی ما جوان دو پیشانگه ها یک از گل سه حوالان دو حوالیدن لپارلمانتارا برلین لگالریا پارلمانتارا برلین دبا نزیک سر سالانو بیت فکرن یدین جی جوانه که مهیا دبا دمها هفتان داد هومبولت اونیورسیتیت یا برلینه گالریاوه لورجی از خبات خبردام دکم جبو وکرنا و پیشانگه دیسان د زانینگه ها مدا انت تماشاوان مت جورجی ناستک لور از بردام لسر کار و خباتین خوی هنری و نهاجی از برلین دجیم لالمانیا 10 ساله در وای ولات اف 6 سال دبا 7 سال نزی 7 سال دبا زور سپاس مخیرات فرید خان توش بخیراتی تماشاوان مت تاج پرتوکات داویج ناستکن هر وا گلک جارت همی برنامه جبو دیساج خوازه که تشتک بجی کرم که خباتی تی داوی هی سر هل بس آنجوا کدم خباتی من داویجی لسر ادبیات ویجی هل بست و بجی نویساندن ویجی بردوام شخواه وکیدن خبات کوواره که ما دابو دست بکرن او خبات بردوامه از نها لألمانیا کوواره کدرت که کوواره آمارا ادیتوریوی تکم و کارو خبات هنری و ویجهی گشتید ناف من کارو خبات آدم درکتم من دفکرینی در جیگو ام دخوازن وک ام پنجره که مفکریه دوی برنامه دا هر وا میوانی مکوتینی ام رخنی خو نیرنی خو لگور زانی خو تین زمان ایروجی ام دیسا گر دمام لگوری دم خو ساعتونی برنامه ما ام دخوازن بدوی هر وا یعنی استتیک گریدان و هنر رول هنر لسر جواکی بدوبون نبا مروف دکاره بجه افکاری کو جبو هنری تی چکرن روز دکاره جه بجه هنر یعنی جه استتیک نبا گلو هنر هبا یعنی جمعه دکر بو جبر همین کوتی ولی رب گوتا هنره اما هر لور مروف پیشیه لسر پیوا استتیک یان بدوبونه هند مثلا فلسفی هنه هند بوچونه تایبت هنه دیسان بدرجیا دیرو که جی اف هاتیا شروع کردن و که زانستک هاتیا دانین لی اف لسر دو جورا دو شیوه هاتیا دانین یک بدویا هنر کجدف هنرمند افراندن دو بدویا زانستی لسر یاساین زانست تخویا کردن یعنی اگر ام مینا که لسر ببینین مروف دکاره دیمنه که سروشتی خوازایی بیخی پیشچوت خواد دوان هر دو بوچونا دا دوان هر دو آلیان دا مروف دکاره شروع بکیه مینا که دما مروف ایواری دنیره دما روش دچی آوا لوی دمی دیمنه که جوان خشکیه تی دیار کردن به تایبت دما روش هنداف دریایه که بیان آوه که به نیوایت آوه دا درد که و نیوجی دروی آوه رنگه که سر بصوری و نزیک پرتقالی درد که به لور او کسین اوین دارن هنر یان هنرمند
بدیتنی خواه تایبت هنری شروع ویدکن او چاوا یه جوانی پیشکشی جواکی بکن پیشکشی مروفاتی بکن چاوا آفراندن دوی جوانی دا بکن یان خستنا بریک ریک خستنا وان دیمنا برنگ و به هستین خواه دکاره بینه خواه کرن اف چه فایده کی جیانی تیدا تنه یبتنی خوشیا هستین مروفی یه دی گر سر اساسا کی زانستی شیوه زانستی او دکاره به زانستی شروع کردن و کی بکش بو آرمانجه کی آرمانجی تکلیه دناف برا زانست و آف و اسمان اگر نوی پیدا بونا وان تکلیان افرنگ سور درکتی او شروع وی دیکه دخوازد ویدا تشتکی پیشکشی جیانه بکه پیشکشی انسانتیه بکه لی دباش بو برجواندیه که گشتی به گلک تشتانه دجیانه دا بدون جوانن لی منفعتی وان تنیه گلک جیهانه منفعتی وان پر هیا لی جوانی تدا تنیه اف جوانی جی پر فیلسوفین کفنو ینو لگور شروع کردن و دیتنا خواه زانستی هر یکی دیتنا کی تایبت هی هند بیجن اف جوانی جدری و دبه سروشت به خوازا و هند بیجن باسکال دبیجه اگر پیتن نویسینه دبیجی اگر تو نکاری بخیه بری پیوکا جوان جدر بکوه تو نکاری نویسینه که سر کفتی بینی یعنی پیت هنه لی ریک خستناوی تو چا پیوکا خوشک جدر دخینه یعنی فکر جدا هنه فکر جهنه دبیجن اف آفراندنا جوانی بتایبت یا هنر لسر شیان هنرمند آفراندن هنرمند مسئله کی ده هندر هنرمندان در دکوی اف چا و کارتی کرن لسر هستین جواکی دیگه هستین بینری دیگه هستین مرو دیگه هر یک جی مینا که لسر دکارت د پیشکیا پرتوکا خود یا پیشگوتنه که سر موزیک دبیجه جوانی ده هر تشتکی دا رجعیه نسبیه دبیجی گر مروف موزیک بنیره مروف تکاره گهداری بکه موزیک کی پر خوش مروف تکاره گهداری بکه لی اگر دنگی و موزیک پر زیده بو دبه مروف نرحت به بد هندری خواده اف خوشی و موزیکی جی لسر وی موزیسیانی دمینه او چاوا دشید لسر بنگه کی زانستی ریکوپیک ریخستنک د وی موزیکی دا لسر اساسا کی اکادمیک چه بکه دامروف خوشیش وی موزیکی ببینه دبی شرط نینه او جیل دف هر کسی کی مینه حبه لدف من دبه تشتکی پر جوان با از خوشی جی ببینم لدفنت انسان واجد دبه تشتکی نورمال با یعنی لگوری جواکا لگوری دمه و لگوری کسا تی گوهرتن یعنی من ورفهم کرد اما مطلقا د تبایی هنری دا یا جنبی تبایی جهانی دا بنگه که هی کو د استتیک دا یعنی دخوا و بدوبنی دا دگیجن هفدو همو فکر نگیجن یعنی مطلقا yani em bejin de gore herkesi bedevbunu ki yani estetik ki hebe o tiştek var mümkün ne ya ama fikir de ku cudabın ne böyle de bingahta tişte zelatuna yani herkes beje vallahi ev tişta estetik em bejim berhemeki derket yo holi İngilizce jera bejin abdava estetik işte Kürtçe bejin zam Çince bejin yani mutlaka zagoni kanuni var henin estetik tunun بله لسروی جدابون هید فکره ده یعنی تان هاجی نگهشت نوی باوریه وکی مگوتی باسکال یان دکارت دبیجید پیوندی دنابنا هستین مروفی و مجری مروفی ده اجبر کو اف هستین مروف چه هستین دیتنه نه یک گلبونه نه یک تاب کرنه هست کرنه نه بین هر تشتکی کلبان هستا پنج هستا تو خوشی جی ببینی لور مسئله کی رجایل دفته جوانی درد که دبیجه تشتکی جوان الدف من دبل دف یکی نورمال به دف یکی جی نه جوان به اف جوانیه نه ثابته گوهرتن ادایه گوهرتن ادایه تم گوهرتن ادایه تو نکاری بیجی اف جوانیه کی ثابته و پیاسه یک دمینه اف جی دمو عمل هنت شروفین در کفتنا و پیوا استاتیک د الدف فیلسوف یا نویسکار آلمان فیلسوف جوانی یکم کس کو اف یاسایش بو جوانی بو استاتیک هات یاداندن بامگارتن کو د سال 1735 اندا اوی شروع لسر زانستا استاتیک کر پتر وکر دیتنن دکارت یعنی افلاطون یعنی پاسکال ید جبرکو اوی لور زانستک وک زانستک داخویا کرن لید 100 سالیه 18 دا
جدابونك چی بو یعنی سر بخویا خو ضرب خو zaten دید سال سر شوندا شوندا اف استاتیک هات دناف ادبیات و هنر و هستن جواکی و کارتکرین لسر جواکی و پیوندی د نافبرا وینه و ماده داد نافبرا وینه و ماده و سروشتی داد نافبرا هستن هنرمندی و نافبرا کارن در ودا یعنی اف هر یک لگوری خو شروع کریه لتا گهشتیه اف خواندنگه نو یان اف بوچون نو یت شروع کردنی چت ادبیات دا و چت هنر دا و گهشت نوی باوره کو هند بیژن جوانی کارکی و شرطیه هنرمند کاره به افراندن خو بخیت پیشچاف هند جد کارم بیژن او دیتنین هنری دف من تشتکی خوشک نای او مش برکو چه فایده تدات نیا هر یکی دیتنه کی تایبت هل سرویه که تشتكي مطلق نينا د استاتيك اذا كنتو بيجي اف ياسايا كال سيرفي جرا همو تشتغيري دايف اما تشتكي هي مثلا ام بيجن برهمك هنري را تاكو herkes بكار بجرا بيجا والله اف برهمك هنري بيوست دا هن قرالي استاتيكي هبه يانا تشاو بيديكي تشاو هبه نزون هاول فريد تجد كاي مثلا اما جن برنامه کی درستی اولی جبو کو نتنه از یعنی کسی در دوری من جرابیج اف هنره herkes بکار به هنره مطلقا هن پیوستین استتیک شرط استتیکی تدا هبن نظام وار از لورا دخوازم یعنی نیرینه کی توایی بو اوایتونه بله از تکارم پیشی از شر استتیک اولی فهمی برای بحث کرد دەستپێکە زانستی ئەم بێژن دیرۆکە فەلسەفێ پێشی جارە پێشیش خۆ فەلسەفێ بەحسە ئەستەتیزمێ کریە بشرا یعنی بە حەزاری ساڵە هاتیە حتا ئەوێ تم تەنێ فەلسەفێ بەحس کریە حتا تێن ساڵên 1705 نو وەکی هەڤاڵی فەهمی باڵایی گۆ فیلسوفی آلمان باومگارتن به برهمه خوی استاتیک بحث که و مسئله لیکولین دکه و برهمه کی خوشک دیاری هنرید که بشرا اف yani mesela estetiğe bxwe xweşikiya sürüşt derdxe holê û xweşikiyekî mirov derdxe holê ev hemû digêjin hev pêşî felsefe wî ji xwe re dike şaxekî xwe felsefe dike şaxekî xwe dûre huner li ser disekine bes dawiya dawî em binêrin îro biye îdî şaxekî zanyariyê biye şaxekî zanyariyê zanistiyê em niha rabin vir tevahî em bêjin bikaribin estetîzmê şîrove bikin li ser dîroka wî ewa wî em nikarin ew hêjiye rast e mesela me weke me got çi be gerek weke huner îro ji estetîkê re dibe felsefeya min huner ji estetîzmê re îro dibêje felsefeya min ideolojiya min felsefeya min estetik e ideolojiya min weke we got estetik e îjar ji xwe yekê wisa yani tiştekî ku bêje felsefeya min ev e gerek li gor wê felsefeya xwe biçe ji ber wê jî huner berhemekî hunerî derkeve ez têm serpirsa we şert û mercê herî giring ew e ku bingeh li ser estetikê ve û yani ji ber ku mirov li benda xweşikiya ye li benda xweşikiya ye gewzîna ye qenciya ye cîwaniya ye ji ber wê jî ji xwe tu berhemekî derbixî eger ji estetikê dûr be ji estetikê kêm be ew berhemekî kor e ne berheme jî ne hunere jî bi giştî hin tişta da hênî kêm hin tişta da bigêje gere
استتیکی یعنی يعني طابل هر برهمكي لجورو خوا او خوا استاتيزما حمو تشتهي وكان هوال فهمينك شيرو فكر استاتيزما تشوا يا خوازاي بخوا جل خوا خوازاي درد كبه بله هر وها دشاغن ادبيات هنر و حمو تشتين قنجين مروف بيكان يمروف درخستيا هولي بدویین که مروایتی در خستیه هوله اف هموجی بلگور خواه استاتیکا خواه هنه بله. استاتیکا پیوه ها استاتیکا وینه ها استاتیکا بیجن موزیک ها استاتیکا همو تشتی لگور خواه هیه مروفت کرک بیا آوای بیا. بیجن ها تاب کرم راست دیسان لبر هند گوتن وک حواله فرید جانی زمان مروف اگر بدريجي لسر ديروك وشروفه وديتنين فلسفية دستكي بي او بابتكي تايبت وقتكي دريش بيت خاصة ليه؟ میتب دخوازه بله مكتب دخلش بركو براستي تجربين برمزان دا ديروكي دا دا همو مرحلة دا بريار لسر في هاتي نكرن و هر يك دا مرحلة خدا تشاوه هاتي شروفه كرن چه فلسفة البشتوية كي بيا يعني مناكك از بيجم هيجل دما دا شروفه هنر يان جوانية دكا دبيجي الظالبون اللي سر سروشت والسر رياليتي هنر كسر كفتي بيكتينا دبيجي جبركو هنر يان كان كاري هنر متن نكوبيا سروشتيا يان كوبيا خوزايا يان كوبيا جيانيا بلكو شروفه كرنكا بجبود ديار كرنا راستيا كافشارتي وراستقينا دبيجي مروف جي دكاره بينار جي دكاره تماشاوان دكاره بحستن خوين آزاد هست بخوشكيه بك دبيجا خوشگی بون یعنی تیگه جوانیه گریدای خوشی و خستنا برک و رک خستنو او تشتای کتو هستن خو و خوشی ور بگیری دوی دمیدا خوشکی بوده پیدا دبی و تو به کارکی هنری یا هر کاری با دبینه که خوشکیه یعنی مینا که از بیشم شاعرکی کرد نالی از بارم نالیه د پارچه شعر که خود وصف اویندار خود که دبیجی همو جرات بیشن چاوتوی ند درستن دبیجی همو جمرات بیشن اویندار تا عاشقات چاوتوی تخارن دبیجی لدمی اصل نرم مینا ترازوه که جبو من دبیجی وصا اصل نرم هیچ خوهریت چاوی دا از نابین جبو من وصا یا نزانم دبی او جوانیه که اساتی که از دف من دهندره چاوتوی دا از وصف دکم دبین اف مسئله که الدفر مروفك بالشكل تي ارمانجا من يعني ارمانجا من دبي برنامه دا يعني نكو ام تباهي استاتيكي شروع بكن ان همو اوكي بينن زمان همو قرالوي چواي چيه جبو كان بكرم مجرى خو اساس رولا برنامه او كو ام ايرو روشا كرد تدانن هنرمند كرد بكارن د جواكي دا چه رول بيزن هنر رولاوي چيه جبو کم بگی جنبان انجام چما هنر اقصا باندوره کی مزن سر جواک ہے جبو کم ام بیاته بگی جن جی تماشاوان مجه هنه کی بیاد مجی خدا شروع بکن جبر وی دسپه کی تم د برنامه دا هر برنامه دا سر خوشبونی دسکنه اولی فرید تو گرانی هلبست نوسینی tabi edebiyat بسر خو جهنری جداره لدی ساجی هن تشتادا مجاريوان وكهذا جبار ويجي نهار روشا هلبستا كرت راستي چيه مثلا د پرتوكالا د كوارا دا د روجنامه دا پر تمزت كي نفسي كن هنن ازوار بيجم يعني ازوار نا بيجم هلبس جبار كو راستي جي تو هر نفسي را نظام ذاتن از اشتري برسم اما اول نيرنا من ازبري بيجم و بالنابه هلبس پر نبس هنن قالوا يعني هم از بوايد برسم روش هلبستا كنت لغوريتا تشيه ايرو بيش كاتنها يا انجي خدا سكنيه يكشي مرو هر نفسيرا هر هلبستيرا ذكرها بيجي راستيجي هلبستا يا جي هن بيبي يوتشن طبي لغوري ما لغوري نيرنا هذا ما بحثا استاتيزمي كر بدوي كر روشا هلبستا كردي باشروجا هلبستا كردي يا نيزيك دیروکا هلبست کردی یا نزدیک از کرم بیشم
ji estetizmê hinekî dûr hişk hatiye û pir zêde em bêjin qencînê û bedewiyên ku Kurdan bi xweza xwe re bi jiyana xwe ya taybetî jiyaye estetize nekiriye. Helbestê vê estetize nekiriye. Pir rast e yani tiştê ku dibîne an jî hês dike ama yani di wî manê de tu dibêjî. Ez bi giştî vê pirsgirêkê çawa dibînim helbestvanê Kurd tenê xwe helbestvan nedîtiye ji ber wê. Eger xwe helbestvan bidîta tenê dest neavta karê em bêjin çi bêjim karê bi rêxistina gel bi rêxistina şoreşekî an jî karên siyasî karê An jî ew ê mamostetî nekirin ez bawerim wê bêtir li ser ewa xwe li ser hunera xwe li ser helbesta xwe hûr û kûr ba û wê çaxê wê bigişta estetîzma hunera xwe jî. Ji ber ku wê tiştê nekiriye belê helbest nivîsiye bes bi tiştên din wê helbesta xwe hişk kiriye. Hevîrê xwe em bêjin çê kiriye bes tiştê din nav xistiye hişk kiriye. Ew ji ber wê ez dibêjim hinekî hişk hatiye heta îro. Îro helbesta Kurd hinekî jî em bêjin bi navê serbestiyê derkest sûkê bi navê nûjeniyê derket gelek kes li gelek deverên cîhanê û li Kurdistanê îro dîsa qelem destê wan dan em bêjin helbest dinivîsînin. Ez bi giştî nikarim bêjim malkambaxiye bes mirov dikare bêje bi navê serbestiyê an jî bi navê nûjeniyê gelekî dîsa hişkayetî û zarar jatanî. Em bêjin sivik tên ew kirin. Ez vê pêvajoyekî derbasbûnê dibînim. Yani xirab nîne esas. Em Ji bo ku tiştê daha baş were çêkirin Belê. pêvajokê hal pêwîst em mecbûr bûn ji ber ku xelkê yani miletê din vê pêvajoya derbasbûnê Belê. ya ji helbesta klasîk ber bi helbesta nûjen ve 100 sal berê çêkirin pêkanîn. Me wî çaxê çê nekirin helbestvanê me wê demê. Wê tiştê nekirin ji ber wê jî ev tişt îro lazim e bêkirin. Ji ber wê jî hinekî em bêjin tiştên hêsan, tiştên rehet, tiştên em bêjin bi forma helbestê hatibe nivîsandin û nebûbe helbest li meydanê li holê pirin. Bes mîna min got mirov reşbînî nêzik be tiştekî şaş e hemû gelan, hemû helbesta hemû gelan, helbesta cîhanê bi xwe divan pêvajoya de derbasbiye. Bes mîna rexne eger ji min were xwestin ez dikarim bêjim bi taybetî helbestvanê Kurd û bi giştî jî wêjevanê Kurd ê ku wêje dinivîsînin li ser hunera xwe li ser nivîsa xwe ez çîrok dinivîsim ez çîrok binivîsînim ser wê hûr û kur bin ne em bêjin xwe pir belav neke yani. belavkirinê zêdetir aqilmendî pir pêşketiye. Ez îro binêrim yek min hinek heval hene bi rastî min hîn helbestekî wan nexwendiye belkî gelek kesê min jî hîn nedîtine ji ber ku ew rewşê taybetî hene. Bes min nivîsên aqilmendî jî nenivîsiye zêde. Bes hinek heval hene bi rastî navê xwe kirine helbestvan û min helbestê wan jî nedîtine. Bes ez dikarim bêjim min 20 nivîsên wan li ser aqilmendiya helbest çawa tê nivîsandin an rewşenbîrî çawa ye û hema bigire hemû tişt dane pêşiya xwe û aqilmendiyê dikin. Ev tiştekî malkambaxiyekî mezin e hîn ewekî bi dest neketiye hîn em bêjin tiştên ku îdî ji dest me nerevin aliyê hunerî de tiştên ku yani Bibin bingeh ji bibin bingeh masiya hunerê ji dest me nefilite masî rind bi destê xwe bixin em pişta dikarin îdî li ser masiyê bînin dayînin ser sifrê xwarinekî xweşê çêkin. Bes
هین مماسی نگرتیه ما دست به چکرنا خوارنه و دعماوی و نظام اوی کریه یعنی جیم عقل دادن هف او دادن هف و ماسیش خورا دلیسه بلکه ابجی وکی وگوت پیواجو کی جبو کردا راستی جی پیواجو کی لازمه جبر کو هم داگرکر نیشتن هم جی نام نابخویدا yani do perivarada ne tene hünerda perivarada min negiştin ruhi ne tabi buna fa abji belki hem want tişta derdixe ab nerina vaya tabi az dixwazim hedidi esas tişte ku az dixwazim jwab perspekim berbur verim سربي بقول أخو يذكرم نيرين نخوب شك kerem ki كسر مسألة kerem الشعر يعني نها ديرو كده ده ما معروف في ديروكا الشعر الدنيري دي مرحلين كلاسيك وحتى تي رومانسيات وبهورين وأف ريباز النويت شعري دار كتين يعني الجور دامي بازار لسرتشيا خاستك شد خازن شاعر دوی قوناغه دا بود یا دوی مرحله دا یعنی میناک ام دما جاهلیت دا د عربستان مروف مذهبی که بازار هبون بازار شعری هبون یعنی حتی الاوروپا دوی دمی دا مروف دکاره بیجه پسندان د شعری دا شاعرک به پره یا به هر تشت پارد دا تو پس نیمه بکه عائله یکی ارستقراطی با یعنی او دوی مرحله او دخواست دوی مرحله دما ام بنيرين براستي د از بيجم ملت رجالات نابين بتايبات كرد ملتي هري زنگين د شعر كلاسيك ده جبركو فان شاعر الشيا دوي وقت الشعر وصفي به الشعر كي سر اساسا كي كلاسيك هاد بيتا دارتن شيانا هر خوشي كيجي و هر وان رامان جي بگهينن او انكو دوي دامي دا تشد خاصتن هدي از بوارم ده همو ملتين دنیای دا تو هیوین شعری گرنگه هل بجارتنا پیوان رک خستن ده جوانی استاتیکیا و شعری تو چوا کارتی کرنی لسر او شعر یا عاطفی با او شعر یا سیاسی با او شعر جواکی با اولی با چد بلا با لی گرنگنینه یعنی از توی باردانین بتنی ده هزر نتوی دا تو بشه شعر که خوشک در بینی نه بركاس هنا الشعر منا شعار بكارت إنن وبسني شورشة كده كان لينا فروكاوي جونري فالاي يعني إنها از بوارم بله بس تشتك هي إنها از بوارم الدنيا هم يدا الشعري هنت قدسيات خواج داز دايا جبركو الترناتيف الشعري بيداوية يعني إنها بتر دام الشعر السربست د تشارچوفين سربست توزنو قافية وموزيك أو تشتنها ماي برف بخشان الشعر تشو داوية جنها رومان سركفتي ترج الشعري جبروية كي يعني انها الشعر بيتنا من او از نکارم سر يعني از نکارم شرابكم جبركو راستي جي مجام از جو مجاري زيادة فهمناكم هل بس حاستكم نبري از نکارم نها از دخوازم اما تشتكي هيكو لحمو دنياي هاتيه پیجاندن جبركو لبر چاوايا يعني هنر باندورeki پر mezin ser civakê çê dike. Yani veya Çinci vardı beje, İngilizce vardı beje, Kürtçe vardı beje. Ne beje zaten şaşe. İrom her çıkas mesela emperyalizm hüneri aniye vak kiriye mileki sanayi, başeki sanayi. Bak karxana müzik kartine, vane bir kartine, sinema bir kartine. Yani burada te xuyandın ku roleki per mezin heye. دورده از خوازم بیشم گر هنرمند رولا خو طبعا هنرمند از تایبت کرداد بیشم باش بلیزه دکاره د جواک دا رمانه کی نو پیدا بکه کلم کنم از هر دو یجد پرسم کی جان خوازم بریم برسه بدون کلم هنرمند کرد از نیرنی واد خوازم جبر کو دمی ما او که پرسم من هن از خوازم يعني جواك شو كاري هنر او هنر اگر هنرمند جی د جواک دا گوهرن چینه که او چاقه روشا جوات روشا کی باش و نبه کاری هنر تشتین کو جوات بخواه نکاره خوشکین خواه نکاره گوزینین خواه نکاره تشتین هزا خواه و شارتی یا هنری یا اوینی ام بیجن
در ببه و بینه هوله بینه هولی بده پیشی خود بره بجی اف کارش خو کاری هنر بخواه به جواکی خوشگین جواکی درد دبه و بوان دیسا جواکی تخملینه بوان جواکی خوشک که بوان جواکی اوت که استاتیزت که و جواک بوی خوشک دبه پیشوچون جی اوه پیشوچون ام جه هنر و جه جواکی فهم بکن لگور من اوه يعني برسامات فهم كره از هنا كيدم فرق كره يعني نها اب رول برچاوه جوا كما مثلا پرتشتي هنن شارستاني هري مزن مزوپوتاميا وابن جوان گلان يكشي گل كرده حقس دولمندي كي برمزن هي بشارتيه işte دبردا رول هنرمند يا درخستنا پیش کارتکرنا هنر لسر جواکی یعنی ده همو دست پیکا جیانا دش کفتان دا حتی روژا ایرو ده هر مرحله یکی دا هنرمند و روشنبیر بونا پیشوا جبونا گوهارتنا جواکی جبونا حتی کارتکرن لسر مروف سیاسی جی اف نهی انکار کرنش برکو دیروک شاهده وی یکیه بلزاک دبیجی دیروکا گل روس مد رومانت روس دا و تابلوین هنرمندن روز دادید یعنی پرانید بلویرش بو مهات خویا کرن اف چیه تدکاری او گلی خو جواکا خو جیانا وی گلی به آلیکاری هنر یعنی به تایبت از باورم هند هنر جی فرقی جهند هایه مثلا از مینا که بینم تابلو کی دمات چیدکی از باورم زودتر ته بلاف کردن و فهم کردن دم هر گله کیش برکو پیستی به ورگیران ناکه نه مینا شعرکی یا تشتکی چکی برچاوه تدکاری او موتیف او وکی بیجن رساناتیا گل تدا تو بکار بینی لور تبحث ميزوبوتاميا كر بتايبات انها براستی دم ام بحث که سحکن دولت انداگیر کر کو اف کلتورا ما تالان کری و پرچه کری و شخوارا کری مال د موزیومین خدا و حتی د شر خاچپاریسان دا اف بخارا آنی یونانستانی و اروپا جی بالاف بو اف بنگه بو نها از بینم اگر هنرمند کرتن رولاوی اوه گل اجاره دبیجن ام گرج حریمتی در بکوین برف جهانیت بچین راسته لی تو گروان مفردات او تشتین وک جدرک تو جواکا خواه یان ميزوپوتاميا بنگه هری زنگین تو جخوارا بکه سروکان یک تو دکاری به آلیکاریا رباز نوی جهانی پیشدا چونه هنر خوش دا بکی وکی من بزن مالامد چه هست بله مالامد تو دکاری پیش بخی یعنی دو وقتی دا وقتی هنرمند سروشتیل فرانسا پتر خواد کشا تروشالات ناوین دا به تایبت دو گود ام جور اب بیتا جیدر بومه جبو رنگا جبو گلک تشتان چما ایرو ام بخواد توی جواکی داد دجین و بنگه شارستانی هری کهون گره ام وی فهم بکن براستی ایرو جی لسر ملین هنرمند مینه ده موزیک دا ده شعر دا ده هر تج دا مروف دکاره وک جیدرک جخورا بکار بینه و دگل ستیل نوین جهانی پیش بخواه به آلیکاریا تکنیک به آلیکاریا مدیا جهانی به آلیکاریا هاجبونا کاروان هنری برف چیت جهانی اف گرنگه بری ام جوهر خوب بنزن اف پر گرنگه بس وصاد بینه نا دوار باندورا لسر هستین جواکی باندورا هنر لبرچاوه و جهانی زمان اما پیوستی هی که دوی دمهانی دا جبر کو پیواجوه کو ام تا درباست بن هرچ قاس ام بجن شر گرم کو ام دلشاد دبن هاتیه سکناندن yani شر چکتاری لبلی شر چاندی بیتر پیوسته بیتر زوره و بیتر جی خباتی که خورد تخوازه در روشه که آها دا مثلا هنرمند دیمه دکارن روله که مزن بلیزن کو دناو نتوا مده دناو چار پرچا دا روحه که نتوی پیش بخن کو اب روحه نهیله کو کماسی دناو مده تین جیاندن جولی رابه yani روله که ها دکارن بلیزن چا بلیزن کنن یا جی ببور yani جی اگر نالیزن چما نالیزن yani از ویجی خوازم بپرسم هنرمند رولا خواه اگر نالیزن چما نالیزن دواری نتوی دا پرانی از وی دخوازم خوده
وەکە وە گوتنا yani مرۆڤ هونەرە خو ببە جiyekî ev tiştekî şaş e li gor min gerek mirov tişna û kesan û ewa bîne ser hunera xwe yani huner cihê wî li ku be û li wir xweşik dike çê dike û dikişîne bal dikişîne ser xwe çav dikişîne ser xwe û ji ber wê jî ez jî tev li wê ew ê nabim ku em hunera xwe bibin derve an jî wêjeya xwe bibin derve bila derve were wêjeyan em xweşik bikin her wekî din hunermendê Kurd mesela rola wî ya netewî pir cara tê münaqeşekirin li ser vê ez çawa bêjim mirov em bêjin hêzên me siyasî ew partî hene parçeyê Kurdistan hene ew rewş li ber çav e ew yani tu rabî komîteya bi awayekî siyasî rêxistinî tu komîteyê hunerê ji hunermenda jî çê bikî bêjî hunerê netewî bikin yan ê vir biçin wir tiştekî bikin ez bi vê awayê ez bawer nakim ku hunera me bibe netewî Na min duî rengî de Mesele- nepirsî zaten. mesele Hêstan da dipirsim. erê mesele ez jî têm ser wir yan hunermend hunera xwe xurt çêke ew huner bi xwe netewî eş xwe Yani. di roja xwe da neyê fêmkirin cî ew bi xwe em bêjin ez îro helbestekî bi zimanê Kurdî xweşik binivisînim xurt binivisînim ew hemû Kurd dixwazin wê bixwînin hemû Kurd dixwazin bêjin ev helbesta min e Yani. dîsa rasmekî wêneyekî xweşik derkeve ew dibe nirxekî netewî kes nikare pêşî vê tiştekî ew bike bibe asteng ê bibe asteng jî ew helbest ew wêne wê rûreş derbixe yani huner di vê warê de bi xwe ji xwe ewa xwe dike ne hewcê huner pêwîstî bi çek nayne çeka hunerê di hundirê wî de xweşikiya wî ye Yani. çawa mirov li hemberê em bêjin xweşikiyekî têk diçe eger huner jî xweşik bibe hunermend hunera xwe xweşik bike wê çaxê kesek em bêjin hemû ew ku em bêjin çawa bêjin dost jî dijmin jî li hember wê xweşikiyê têk diçin û kes nikare tiştek bike û yekê têk biçe jî tiştekî têk biçe bes dibû awayekî ez nabêjim negatif têk diçe bi awayekî pozîtîv huner ê ku lê binêre xweşikî de bi awayekî pozîtîv têk dibe û tu teslîmê wê xweşikiya wî dibî xweşikî wê çaxê çi bixwaze wê bide dike Evet. xweşikî jî mirovan xweşik dike bedewî jî mirovan bedew dike ji ber wê yani pirsgirêk tenê li gor min ew e kî çi ye çi hunerê dike wê hunera xwe bedewtir bike û bi wê hunera xwe em bêjin bixwaze karekî netewî bike bi Oralarda. wê hunera xwe bike Zixwe yani mesela ez dixwazim pirsa xwe bi mînakekî li gorê min li gorî nêrîna min siyasiya Kurd bi ser ketiye yani bi ser jî dikeve yani her çiqas belki ew mijarek pir cuda ye lê ez wek hunermendekî Kurd rolekî dilîze kim zêdebûna wî ez vira nakim li berê rolekî lîst anî qadekî niha ji vî û pê da mesela belki 10 sal berê me pirî hunermendê me hin tişta digot işte eva keleme işte ev nahêle em ama îro hema ez bêjim zêde rola wî perçebûna Kurdistanê jî nemaye ji ber ku sê satelîtê me henin her sê jî wan hunera ji ortê rakiriye hema mînaka herî ew bêjim ez berçava bêjim di vir da yani dîsa wenekeşên me li Viyanê di dîrokekî da pêşengekî vekiribûn ez bawerim bi qasê çawa festîvala me rastî jî pir pîroz e festîval her sal li Ewropayê çêdibe û pir bandorekî mezin heye pir berhemekî ez bêjim berhema gelê Kurd pir berhemekî baş e lê belê ez bêjim ew pêşengî jî hema qasî wî nebe jî bandorekî yani eger bixwaze hunermend dikare yani di vî warê de min xwast yani hunermendê me çima
دواره نتویاتی دا چما وارد که من هنه که وان بنابه ترکا هنه که وان بنابه عربا هنه که وان بنابه گلی دن دکارین کاری پر باشی بکن چما پرسا من از بیوایی ده ها یکم جار مروف گره بگهی توی باری آیا گلی کرد یعنی حتی پارتیین کردی ریخستن و سازیین کردی هزران نتویل جم پیدا بویا یا نه اف گرنگه دما اینها ام بخوازین نخوازین هنرمند ما روشا هنری دو مرحله دایا یک هنرمند گلک خواگری دایا به ایدئولوژی سیاسی تنگ و دو چارچوبا و پارتیه دا در ناکون وان سنورت نه دست کردن دولت داگیر کرد چکرین بلکه ینت هزرت مدهاتی چکرین مبخوا چکرین او سنور حتی او چارچوبا نه نشکاندن مروف د فضا کی زیاتر دا بفکرید مروف نکاره هنرکانه تویجی پیک بینه یا دوان ام بخوازین نخوازین ایرو پارتیین کردی وکی و آنیا زمان دستلات داری یک پیدا بویا لهر جیه کی به چل باشور به چل دربه اولاد به چه هر جایی به براستی اف برهم خوینا شهید و خبات جواکا کردی همویه لی ام بخوازین نخوازین اف سازیه چه تلفزیون بن چه اکادمی بن چه هر سازین هنری بن ام بخوازین نخوازین دست این پارتیا دایه لور هنرمند کرد براستی پر جارا نچار دمینه هنرمند که شیانوی پر مازنه دکاره آفراندن مازن جی بکه و نتوی جی هنر خواه پیک بینه لی دبی دور بج ایدولوژیه که دبی دمی دا هند سنور جراتی نداننده اما براستی او هیا بخوازین نخوازین هیا من ور از مثلا تشته هیا جی ام بیجم مثلا از نخوازم بیجم مثلا هن هنرمند مهنن از بیجم لا اوروپی دکارن ایرو دکارن بقاسه ست کسی siyaset edilmesinin dükkanı kasivan rol bilizi mesela me be İngiliz'a, be Fransız'a, be Alman'a, be nizam ki bidin haskırın, me bidin nasandın, gelime. Ama bir an nakın, ev ne teni, ev melser vici, gelek caladı bir bernamedajı me per nikaş kır. Tamam. Lebeli evnine yani persamın prani ev ne bu, jiberku hen kesenin, tamam rastı belki em bejin dvi varidan kelimen ama هست نتویتونه مثلا بنابه مگوت یا بنابه ترکا بنابه عربه بنابه یکیدن پر کاری باش تکه چما ناز وره سر خود دوردا یعنی من دوردا و شرطیه دیروکا مدا تشتکه یعنی دیروکا مدا تشتکه یعنی جی او کسی کو جناف گلی مدرد کبن دوان دا نخوشی که من دوی واری دا پرسی راسته نه تشتکه تو تمینا که پیشانگی ها وینا اینا براستی از وقت سرکفتن کی مازن دهرا کلتور دبینم مش بر او کتالوگ هشت دستی من مالوا و پیرابون براستی پیش گوتن وان دا چند فیلسوف و رخنگرین بیانی لسر هنتشت شروع کرینه لور ودگره دیروکا گله کرد ودگره بری 500 ساله بری 400 ساله دبیجی دو وقتی دا ما بهست گلک هیا بنابه کرد ایرو او گل هنرمند وان پیشانگه ها جیانا گله خو ریالیتا گله خو الویر پیشکش دکن او تشتکی براستی دیتنام شورش بو و تو صحکه اگر او خو نتویجی نحسب کن او هنرمند تو صحکه تابلوی وان ناوروکا کی نتویه ناوروکا کی نتویه یعنی تو بخوازی نخوازی دما یک شروع کی لسرده که اف برهم گرنگه یدن دبا وکی مگوتی براستی سنور هنج بو هنرمندا و هنرمندا جی هندا خواست سنور کریه جبروی مکره دو مرحله یک او خواست سنور دکن یک جی یعنی اینها گل شاعر هنه هنرمند مازن هنه خود چارچوب پارتیه که دا تنه دبینن از ناچم وی تلفزیونی اناچم وی جی اناچم وی جی او چه پارتی ریلی وکرینه لی او خواست سنور دکه یعنی جبو من حتى ام بهزرن خوين نتوي بمساله كي انسانتي بمساله كي نتوي ام الفي هنر الفي جيان نانيرين براستي ام نكارين هنر كي نتوي جي بافرين دديروكا جلان جدا چند شر چيبون شر گرم راوستان و اونها وقت بيجن زمان آشتي و ديمقراسيه لي دوي دمي جدا دما شر مازن جي چيبون لاوروبا هنرمند کوجبر دبون لیت چون جیه کی تشیان افراندن خواه پیک بین و خبات
بردامی هنر خواه بدن لی دیسان گریدای نتوا خوابون دیسان گریدای نتوا خوابون یعنی او جبیر نکر مینا دیرو که جبو دنیای دا خواه کرن و دیرو که پر گلان دا افتش چی بویه امجی هنرمند کرد جی براستی گره دوی چارچوبه دا بشیتن رامان خواه هزرین خواه نتوابون خواه وکی و آنیا زمان سه تلفزیون ساتلایتی هنه مروفتکاره کلتورا هر پارچه کی هر جایی کی دویره دا ببینه و فهم بکه و تکیلی چه بکه افسر کفتنه که براستی دخوازه هر مروفه کی جواکا کردی جیده بله مثلا جواک ama بار چه است Kerem. مثلا پر کسیم بیشتر سر نوی هنری دبست هنرمندم هنرمند جی نجات آنجیم بیشتر او نخوازه هنرش با هنری خوازم و نقطه دا تشتکی بیشتر براستی مافی سردستان آنجی مافی گلین کو خودی دولتن خودی حمود تشتن درفتن مزنن مافی هنرمندی وان ملتا نینه کو نجات پرستی هنری بکن بس از وی پر وکری و اوکت بیجم به ایداد بیجم مافی هنرمندی کرد هیه نجات پرستی هنری جی بکه چه رنگی مثلا مینا جبر کو به امبیجن انکار کرنا گلی کرد هند روزه هنرکی مزن هنرکی بنگه هاوی دیگه 5000 سال بره کو هنر و امبیجن بشریت شهرستانی ج مزوپوتامیا ج دماسومرا جوی آخه دست بید که ایرو هبه نبل کرد لسروی آخه دجین کرد نونرین فعلی و شرطی وی هنرینه ایرو بس لسر دکا خواه بناوی خواه به حمود تشتی خواه تین انکار کرن به وی راجی هنر اویجی تی انکار کرن اف هنر کو آخویا 5000 سال بری نها کرد لسر دجین او آخوی هنری جی تی انکار کرن آخوی جی هاتیه قدخه کرن جبر وی هنرمند کرد اگر نجات پرستی هنری بکه براستی تشتکی هیچ شاش ناکل گرمن yani لسر وی راه kurban çeket دوی واری داده بیشتر بله بله از بردام بکم طرف که خو yani نه من از دخوازم دوباره بکم حتی 10 سال بریجی هند کلمه مثلا بنابه هنرمند هند کلمه بگوتانا اجی تولید بود جبر کوراستی جی این کلمه نه ام گیشتن قدکی var gere avare bu xuyandım. Nevroza Davida hat xuyandın ku yani geleme be destur be şüphe be şık yakitiya xo dixwaze u ez bejim pir zurife wî jî amade kiriye. Çima yani hinci hin hunera me negiştiye qadan netewî. Çima yani ya ji mejiyê hunermend demeye an ji nêrîna hunermend demeye. Ji ber ku ez pir vekirî bêjim ez di civaka me da pirsgirêk nabînim. Çi ye? Ez dixwazim wê be. Yani nêrînê hunermend deme şaşin kêmin an hîstê wan kêmin di warê netewî da. Li gor min berê her tiştî eger bixwazim ewa wan bêjim hunera wan kêm e. Ew bixwe hunera xwe bi kîjan navê hewl didin tiştekî bikin wê tiştê zef nekirine. Eger wê tiştê yani kesên ku wê tiştê zeft kirine hunera xwe zeft kirine û geş dikin ji xwe em qebûl bikin nekin jî civata Kurd li hemû ciyê li him dervê welat him hundirê welat xwedî li van nirxan derdikeve. Ev kî dibe kêfa wî ye. Müzisyen dibe, şanoger dibe, wênekeş dibe, kîjan dibe kêfa wî ye. Gelê Kurd ji xwe wê jî daye nîşandan. Di vê warê de jî ji xwe derketiye holê ku civat hazir e ji vê yekê re. Bes hunermend bi xwe eger ne hazir be ev jî ne sucê civatê ye. Ne sucê siyasetmedara jî, ne sucê kesê ye. Ne sucê siyasetmedara jî. Yani tê negihîjandineke ye ya jî profesyonelî tune. Bel ew tiştekî pir ew e yani ez dixwazim ew ê bêjim
او مسئله جی تشتکی گرینگه yani مرov کیماسی آنجی سوچ بکه هنرمندکی به ناو هنری تشتن تکنیکی نبیجن تشت تکنیکی ام بیجن جارنا امکان درفت تشت لازم دبن او تشتکی دن بیوی هنرمندکی کو بیجه هزا سیاسی نه یا کرده امریکا جی بیجل پیشیا من آستنگه او نه راست او راست نبیجه هنر جبر کو تشتکی و سنا هنر جخوا به درفتیان ده چاوا yani هندور زناره کی زور زحمتی atışta derdik. داره کی چاوا مروف جانا دنیره همو زنار دبینی بس داره کی لور درکتیه بله. او هنر خوازاییه ای مهجو وسا بگرک حمولات بجم گرک جیه کی او بکن درخن yani هنر خوا جبروی یکی که ماسی اگر ببینن او کاری خوا داویجن ستیه تشتندن جبو کوی کاری خوا نکن جو خود دیرو که پر میناکی yani mesela هن کسانın دست جه bunun lev جه bunun zaman جه bunun ya جه yani basani meşhuren gorun ama hünerek bir baş من zaten من وی دخوازم بیا هنه کی کور بکم لگوری وای چما yani ev çavad bejin جو خورا هن کی سبب دیتن پاراوی دا خوب شرط نه yani ها براستی زمان مروف الروشة قال كرد دنيري جدايا جي روشة هر ملتكي بله جبركو ام بخازين نخازين هبونا كيانكي سياسي بجدگيريا وان آلية همو يادك يعني انها ما پر آلي نباش يهنرمندا كيماسي معاني زمان لي براستي قرأ ام سحكيني آيا چه مرحلة دا يعني برين ها ونها جهشنا چه مرحلة يعني پر تشتي باجي هاتيا كرن يعني انها اگر ام ل چه آلیکاریا رخصتنی سیاسی چه آلیکاریا جواکا کردی چه آلیکاریا هنرمند کرد یعنی براستی شیانه هم تشتین نفنتوی بکن یعنی اینها مثلا بردوامیه دا لفرانکفورت استواله کی فیلم سینما کردی هیا یعنی 15 فیلم سینمایی تدا بجدار بونه براستی افتشتکی نبچو که گله کی بندستی پارچکری ایرو بکاریتن ده همون هر چهار پارچه کردستان دا 15 فیلم کردی لولاتی وکی آلمانیا پیشکش بکه شادی که تشتکی پرمازنه یه دوان بری ساله که استرالیا 25 ملت بجدار بوند گووند کردی گووند دا یه کرد درجه یکی آنی اوجی تشتکی مازنه نه هم دبینین میناکن موزیسیون پرمازن یما هنا ایرو يعني بيسناك أصناف بكامل راستی پر مشهور بونه د دنیای دا ایرو او پیشانگه هاتیه فکرن تشتکی نبچوک بو ایرو لباشور جی او فستیوال کرتا فیلم هیا بردوامی دکه ایرو اکادمی انستیتوت کردی هنه ایرو تشتی کردی هیا یعنی گرفانا جی مرو بینی برچاف د پیشروجه دا اگر او شر دولت داگیر کرو و حتی اروپا و امریکا جی لسرمه باندور کری اگر د چند سالن داویدا و شر نافخوایی به وی شکلی نمینه و اف آشتیه جه خواه بکه از بارم پیشدا چونه کی پرمازن د کردستان دا چید به و برهمه جی همو کسی جی بخون هنرمند کرد جی آماده یا براستی دگل و بی کاروانی هنر خواه پیشدا ببه و نتوه بکت و نتوه پیدا بکه و باندور خواه جی لسر جواکی کردی و بده ناساندن به ملت دنجی یعنی اینها تشتکی براستی کجبری پرانی روشنبیر هنرمند کل در و ولاد او جی کارت کرنکی مازن کریه یعنی ایرو بدهان بالصدان هنرمند بلاو بنا لولات اروپا و هر یک جی خوش دار گور امکانه اشیاء کارکی هنری ناسنامه کاگل خو یا نتوی بده ناساندن براستی از وجد این مزمان وک مافه هنرمند راست کی ماسیانه گل و یکی مرحله یک بوران دیو و ده همو هلادا يعني قال لك والله انا ايرو يك تلفزيون ساتلايتين يا بنيره كردا سهنا و بشكل يعني ايش دا چونك تشيد بيت اوجي باجرتن ونزيجبونك و بارمانجا كي يجرتي نتوي براستي مرفت كاره برتشتا بيل بينا zaten yani برچاوای yani او سال 10 سال داوی تایبت 10 سال داوی دواری هنر کردی دا کس zaten نکاره هر وا ادبیات هر وا واردنا yani پر peşketini mezinen ama hezeki mezin he yani قبل برچاوای اكو دخوازه دکار لکولینج چکه د نوا کردا دا راستی پرانی د هیلا هنری دا ادبیات دا
بنه چار پرچاج تو لکولینه کی چکی تو ببینی پر چاوا بجن برهمه کی خورت هي بنگه کی خورت هي yani ام بجن بدهان شاگردین کرد ل باکور ل باشور ل روجلا بناوی نه بناوی کردا بناوی هن ولاتي دن ناوی دولتي دن پر کاری باش بکتینن چما av tevli menabın yani de orada من خواست او کماسی هنری یانا سرکفتنا هنرمنده کو ایرو برهمیوانن امان نکو نابینن دیسا دور دا رولا او که چیه مثلا کماسی نگوری من دبه کشاش به اگر زانم حوالی فرید yani ez ben profesyoneli ne be jviya şunda çünkü em hatun giyiştin qada devleti yani bu xwazin ne xwazedi dünya ev ما بپجنه با آواکی پرسکره که کرد چاره سر جیبه ام دوی باوری دانه zaten profesyoneli şart edime da az öyle benim kemasi ki her mezun vaki öyle benim profesyoneli de kare hüneri da çağım eme bekinin yaji hünermendi me biya çağım fahmı ki çağ da hajiyana xwa راستی وکی و گوت یان کرد پیوسته پرسکری که خواهد چاره سر بکه برس هنر gerek pırskiri kan şu khara çe bike betir ku pırskiri kan çareser bike gerek şu khara peşi pırskiri kan çe bike ji bo vê jî yani pırskiri pırın êku huner çê nekiriye ji hunerê re hatine çêkirin huner divê van tiştan bibîne ev kêmasî heye إيجار أفتشي شخوا حتى نها بجلك أواي جلك شاخان بأواي أماتوري هات نكرن بله بأواي أماتوري تشت ورن كرن نخربه همو كس همو جيهان بأواي أماتوري كار دكن بس تشتن بروفيسيونيل دردخن هولي يعني tamam imkanı derfetin me be avaya ki fermi dibêjim bingeh dergehê profesyonelî ê huner û edebiyata Kurdî tune em îrol benda wan dergeha bisekinin jî şaştiyek herî mezin dikin hunermend nivîskar rewşenbîr li benda dergehên em bêjin ê ku dewlet dikarin ava bikin ser axa xwe azad dikarin çê bikin û pişra kesan didin xwendin tînin dikin profesor heta ku tînin dikin em profesorê wê karê û dikin wê dergehê em li benda vê tiştê bisekinin ji xwe em şaştî herî mezin dikin beriya hemû tiştê yani em çawa bêjin profesyonelîzma rewşenbîriya Kurd jî divê li gor taybetmendiyên rewşa civata Kurd û gelê Kurd were çêkirin were ava kirin yani Kurd gerek vê tiştê li gor min gerek hemû kes diwarê xwe de vê tiştê bifikire yani lüksekî hac bo hunermendê Kurtine ebe bira dibistan veke bira akademî vebin bira nizam her tişt hebe ku ez hunerî çekim ev lüksekî pir mezin pir mezin e li gor min ber de Kurd vê tiştê bixwazin ji xwe bi awayekî giştî em bêjin huner li cîhanê jî hinekî em bêjin serî wî li nav hev ketiye bihran hinekî heye em bêjin diwarê hunerî de jî hunermendê mezin ê cîhanê ê xwedî dewlet hunermendê yani milletê wan dewletê wan ewin ew kes dixwazin xwe em bêjin biçin axekî ahaw xwe xweza bibînin serbest bibînin bê em bêjin bê resmiyet bê fermiyet dixwazin axekî an jî atmosferekî wisa bibînin û tiştekî nû biafirînin em jî di nav da jiyan dikin em jî esas çawa bêjin yani ême ji xwezatiyê min got taybetiya ew e em dikarin divir de tiştê ku huner li bendê nîne bi rastî jî tiştên ku huner li bendê nîne em hunerê şaş bikin derînin tiştên ku hunera cîhanê an jî ev hunera di dergehên fermî de tên kirin tên ava kirin di
üniversitata tên çêkirin helbesta ku em bêjin xwediyê wan şairên wan di üniversiteta xwendinê em wê helbestê şaş bikin bi helbesta xwe xweza bê mekteb bê mektebekî fermî بله em mîna min got taybetmendiya axa Kurd taybetmendiya civata Kurd taybetmendiya dünyaya Kurd ji xwe re bikin dibistan ji xwe re bikin em bêjin fermiyet û dergehê hunera xwe û em bi wê away mîna min got em hemû ew ê şaş bikin yani بله şaşmayı bêhîlin matmayı bêhîlin hem yani ji xwe ev çara me jî ev e wekî din em ê kulbenda tişna mane ji xwe dawiya wan jî an ji rewşa wan a niha jî li ber çavê Ben mayın ji bo hunermenda Kürt mirine. mirine xwezî mirina ji nişkê ve bajî îskence بله انها مثلا ل اروپای ست سال 11 بگری حیا ست سال 9 حتی ست سال 20 جی شرکی پر دجوار له همبری اول دانکو بکاربن هنرکی azat yani 19 ست سال yani 18 ست سال ama ji bo Kurda rastî ez yekcar de fikrim ji bo hunermendê Kurda derfetê pir mezin henin yani ne ku viram em hunermenda suçlar bibînin ji bêjin na rastî jî derfetê pir mezin heye yek gelê me li gel hemû mesela em bêjin hunera wî ji destî wî girtiye welatî wî ji destî wî girtiye nizam ama fedekar e yani dema te hunerekî baş çêkir dipe jî ne û te jî serfiraz jî dike nav van derfeta da li dîsa jî di warê profesyonelî da kêmasîkî pir mezin heye hevalî Ferit gerçi rastî jî hin tiştê anîn ez tevlî dibim rast e jî di warê da çima yani tu başûr jî çûyî te li başûr jî jiyan kir zaten ji başûrê Kurdistanê her wa tu rewşa hevalê Bakur jî baş nas dikir ji ber ku li Ewropayê em li gel hebin çi ye li gorî te çi ye hin wekî din sedemê çi hene qincê wan sedeme bi rastî bi dîtina min mirov dikare vê dîsan li ser çend nêrîna bîne ziman yek mirov bixwaze nexwaze di yasayên jiyanê da yani tu fêrî hin tişta dibî di jiyanê da eger karekî afirandin jî be pêwîstiya te bi hin zanistên wî hunerî jî hene tu bikaribî şehreza yekê lê werbigirî û pêşdaçûnê di encama berdewamiya xebata xwe da pêk bînî karekî profesyonelî ev yek ez dibînim mînakek dema Rênesansê da yan berî wê û piştî wê jî mesela yekem akademî li Parîsê hebû hunermend ji hemû dinyayê hatine Parîs ji bo çi bingehekî zanistî akademî li wir fêr bibin piştî Rênesans çêbû û têkeliyên ticarî çêbûn bazirganî di navbera gelan da li gelek welatên dî jî hatine vekirin li vêrê hêdî ew bingehê akademiyê Parîsê gelek hunermend neçûne wir belav bûn li ciyedî her yekî li gorî civaka xwe li gorî netewa xwe dibistanekî ava bike niha ev zirûfên li ser Kurdistanê em bixwazin nexwazin yani ez tişekî pir giring dibînim eger di xandingehên seretayî da destpêkê zarokê me dema waneya huner waneya rewşenbîrî me bi ciddî negirt ew profesyonelî hêdî ji dest didetin niha li Ewropa tiştek dine em bixwazin nexwazin rewşa wan tiştek dine lê dîsan jî wekî hevalê Ferîd anî ziman gere em li benda weyekê jî nemînin kengî ew çêt beyan çî nebe gere em xwe amade bikin her demî da em amade bibin ji bona ew tişt seba bêdanandin keyanekî Kurdî hebe em amade bin vî karê profesyonelî karê akademî em pêk bînin û niha jî bi rastî wek meseleyekî nisbî mirov lê binêre heye lê pir kêm e ew hin jî nikarin li saziyekî li ciyekî akademî bifikirin û akademî kar bikin ew kar têkirin karekî akademî karekî profesyonel lê wekî nasnameyekî Kurdî netewî tanha peyda nebûye bi wî şkilî ku em bêjin dibe niha rewşa başûr tiştekî taybet e sê înstitûyên Kurdî yên hunerî hebin hemû beşên mûzîk û sîramîk û tiyatro rasm û ev tiştê de hene ew jî bingeheke bi rastî di salê de mirov dikare bêje 500 şagird 600 şagird
جهر انستوتکی جوانا دردکهن دبنا کادرین هنری لسر اساسکی زانستی لی او جی پیوستی به هند مروف شارزا هنه شارزاین یعنی پروفیسور انسان تجربوان هاید فیر کرنه دا دواره زانست بونه دا نها افشی دمینه مثلا راست امدگاری کار افراندن کاری کی بهره لف مروفی پیدا دبه لی دگل و یکیجی گره های مروفی جه بیشتر چونن زانستین اکادمیک هبن یعنی نها اسمینا که بینم در روزهات ناوین دا به تایبت هنر ابستراک در سال 60 دا گهشته جیکی و که عراقی چما جبر کو چند هنرمند مازن هاتن ایتالیا و پاریس و جدی خواندن دما وگریان تشتای خرانی ج اروپا بنگه کی اکادمیک آنی لورجی او بنگه هات داناندن او بونا ما مستاین و که و جهه کی زانستی پروفسیونالی براستی پیش دابر و دبن هال گوری و خواسته کی نبجی یا ایرو فرقیه کی جدابونه کی مازن جهاد نو برا جهانش در و جهان آمده لیدگل و یکیجی گره ام خو پروفسیونالی بکن و هنر خاص سر اساس کی زانستی ی اکادمیک و جدیت ده هنر آمده راستقینه ده هنر آمده ام دکارین لفر ببیتا بنگه هک و بردوامی بویه کی بدن آماده بونه کی چه بکن دبو پیش روزی هر دمی اف بنگه هات نداندن ام بکار بن هنر اکادمیک پیشکش بکن. پeki mesela anha temaşavanı me navi bijin Kürt esas tabi bingeh me Kürdistan'ı rastı ama rastı ki hey kul dervay walat le dervay Stranbej vanekiş her va henin jiboku bana dbevaju ki ahada jiberku av bevaju rastı ji pergeringe ez bavarım her Kürt via jme baştır zanın و تلفن تلویزیون ما داشته دیار کردن که کردکی یعنی نورمال دما تلفن جد که تو دبینی دو هست تیوی دا دبینی که چقاس لسر پرسکره که کرد سکنه چقاس یکیتیان نتاب دخوازه دپیوجو که هادا اف هنرمندی که لدربای ولاتن ام دکارن بچه آوای بی خباتا هنری وک اکادمیک وک پروفیسیونال بهتر خورد بکن یعنی دوی واردات دکارن شبیش جبركو أبي عندك ما أزوارم كونغرا هنرمند اشتبه لو ما أزوي برسيج دخوازم برسيج. بله از بریا روشان بیشم هنرمند کرد اکول دروی ولات اکونه براستیل گلک ولاتان بجیه بونه و نهاد ناوا پرچاندنیه کی دانه چاندکی به گلک آوایا به گلک نژاد به گلک ناسنامه به گلک رنگ و شیوان دجین ev bi serê xwe derfetekî mezin e derfetekî pozîtîf ya mezin e bi rastî diwarê hunerî de mirov bifikire rastiyekî heye tiştên melez baş derdikevin tiştên sentez erê Kurd jî di vê warê de ev îmkan îro heye اساس با اوه که خوازاش خواه او باندور لسر او چاندا کرد یا کو لدروی ولات ده چه کرن و آوا کرن شخواه او باندور با اوه که خوازا لی چه دبه بس بگشتی از بیجم جه ولاته که جه هواه که جه بن روژه که دن ام هاتنه بن هوای کدن اتمسفر کدن هوای کدن مروف یعنی دور ده کرد دکارن مینا و او کر چند داخل لور مثلا بگیجن سنتزه کی پر خوشک اف بیشی درفته لگل و قاسه و درفته پوزیتیف ایجار درفته یعنی دز آوانتاژه کی او جهه دز آوانتاژه کی جهه اف جی چیه هنرمند جه yani ji civata xwe bi awayekî giştî û ji axa xwe dîsa bi awayekî giştî bi awayekî em bêjin coğrafik jî dûr bikeve ev tu bêjî nebêjî ji mejû de ji dûrbûn hinekî dûrî ew dibe kîjan mirov dikare 20 sal 30 sal em bêjin
خوشکین خو ایکو لسر آخوی بیجن هنه لدوری خودی بکه زور پر زحمتیه که پر مزنه دوی واره ده براستی دو تشت هنه یک gerek هنرمند کرد ام بیجن زیده لور خانه بحرانی خانه کریزن ناونتوی کریزن گلوبال یا دودیا جی هنرمند کرد gerek لور هنر خواه در رنگ کردی ده هنه کی ام بیجن گریدای گل گریدای گل گریدای ام بیجن و رح و ام بیجن اوا نتوی بکار به چاو بیجن با آوه کی هنکشی لسر بنگه هن گلوبالیزمی چه بکه یعنی gerek ویجی پاشچاو نه که ام د ناوا اوروپای ده د ناوا ام بیجن اوروپا هنجی گلک وران ده پیشتیا اوید که پیش هنری دکه یا هنرو ام بیجن گلک تشتکه جبر کو دیروک امکانیت آن پره. اوان پره ام دورد جوانا بهای و کور بمشن ام خانه کی مزنجی سوشتارن جی ام بکن جبر وید بیجم یعنی ام gerek هم dezavantajı bibinin hem jî avantajı ve yekê bibinin. منی Ev jî li gor min yani mirov çawa bêjim ji melezbûnê netirse bes ji aslê xwe jî dernekeve. دوربینه جی بترسه گره Erê. از عین پرسید سا جواج بپرسم کریم کن بشدت مثلا او رخنيجي شو جبركو حقي منها وك ونرمندك بله. تجربه جي ماديتن بيكنا اني يعني انها باري هري ما زنت اخنا سر ملي هنرمند بس باور بكن واني زمان افاكرن سازيان ياندا مزراندنا سازيان كاركي نب زحمته لي نافاروكاوي تجي كرنا نافاروكاوي او جرنجا جو هنرمندي او جرنجا براستي جبركو هنرمند شكليات بوي نا جرنجن تاني نافاروك بكاره نها دماستازی تین آوا کرن کی پشتگیری هنرمندی بکه هنرمندی امکان نبن و شیانوی هبن و تمال جهر خود ابتنه بمینه کی پشتگیری آوی بکه نتوابون چاو پیدا دبه گره او سازی بناو سازی نتوی تین دامزراندن و والاتی تجی بکن اسمینا که بینم ده سال نوتو هفتان دا یکیتی هنرمند هات دامزراندن لکلنه نزدیک 300-350 هنرمند جهمو پارچه کردستان بشدار بود لور کمیته که تا آواکرین یا شیوکارین کردستانی نزدیک حتی 65 رسام شیوکارین کل اروپا متکلی پیراچه کش بلیون کردستانی بریارک ملورگرد کتالوگک به 5 زمانه یا 3 زمانه جبو هنرمند کرد بیت چکرن اللي همو پرتوخانه جهان جی خو بک او کی کردی لی تنها برسبه کی نهاتیتان او هنرمند جی بالا بون نه یک دو کسمانه چما برکو ناوا روکاوی متجی نکرد نه گلک سازی تین دامزراندن یکی موزیسین و یکی تیاترو و یک فیلمک دست دایا گره پشتگیری بهت کرن دا بشتن و آوابونه پیک بینیتن براستیجی یعنی نه دخوازا من او هفیدارم داما سازی تین آوا کرن پشتگیری هنرمندی جدی بکرن و دمی هنرمند جدی دکاره نامه خواه هنری بگهینه yani tu dibêjî tamam kemasiye hunermend da hebin jî dîsa ji bo ku bikar ve profesyonelî kar bikin an jî rexistinê profesyonelî kar bike piştgirî lazim e em hêdî dî zaten tên dawiya bername Hilferî tebahî ji bo bernama me ya jî îro ku guftugû me kir dawî dixwazî çi bêjî kerem kim du deqî sê deqîte heye yani evan tiştên ku me gotin bi giştî me anîn ziman eger werim fêm kirin ez bawerim me tiştekî baş e pêş bû me jî baş bû em li vir axifên hinek tiştî ji ber xwe derketin dîsa ez dixwazim ji ber ku pir girîng dibînim dixwazim wê tiştê dubare bikim hunermendê Kurd bi navê muzîkê tên naskirin
هنر نتنی موزیک او شخوات تشتکی او ایدی عیب هم سر بشتغل جی هنرمند کرد ایکو موزیک دکن ایکو شیوه وینه دکن بکارتینن ایکو شانوگر ایکو اون اف هنکی جی ادبیات هایدار بن دوی جبر کو براستی هنر اگر چاوا بجم اگر گوری خواه جوات جیانا گشتی بگره بتونا کو به گور به اوی دا جی بگره و جای دگره جه ادبیات دگره جبر وی جی دوی هنرمند اوا خواه سود و جای ور بگره موزیسین شیوکار همو yani evi ku sinema şanoger yani kes nikare beje çi alaqay em bejin listika min al ser dike û xwendina min pirtûkê eger yani tu hayte roman tu nebet ji hestên di hindurê helbestê de eger tu nebin tu nikarbî ji helbestê sûd wer bigrî tu çawa yani estetik me cara pêşî behs kir tu ji wir bigrî helbest ve estetik bidete evate bide rüyete mimikente hemû tiştinte yek ev ya dudiya jî dîsa ez wê rexneya xwe ew dixwazim dîsa bêjim nivîskarên Kurd îja rexneya hêjevanan mesela pir kes hene em bêjin roman nivîsîne an jî çîrok nivîsîne tiştê din jî nivîsî ew jî ez bala xwe didimê tamam pirtûk dinivîsin roman dinivîsînin ew taybetî ewa wan he bes dema di rojnameyan da an de ewa da tişna dinivîsînin meqaleyan tişna dinivîsînin di wan da mîna min got bêtir tenê aqilmendiyê dikin yani peşi vekirin betir baştır yani aqilmendiyekî pir zuha gor min aqil hocaliyên Tirkiye ew ji qewlê Tirkave tiştekî li gor min pir ew e yani çawa dikar peki alîkar yani pirsgirêkên em bêjin roman dinivîsîne pirsgirêkên romanê bixwe heye ne hewcê aqilmendî ji tiştê din rabike li ser yani pirsgirêkên li ser pirsgirêkên romanê bixwe an jî nirxandin li ser edebiyatê bikin yani mesela roman nirxandina helbestê bike helbest nirxandina romanê bike dîsa huner nirxandina edebiyatê bike edebiyat nirxandina hunerê bike erê bi vê awayê bikin yani ne ku ha rexne bike şîrove bike bes aqilmendî niha hewceh nake zêde zor spas belê deqekî ji bo we keremkin hûn dawî dawiyê bi rastî ez serkeftinê bû vê programî dixwazim bi rastî tiştekî pir nû ye û cihê xwe da ye hêvîdarim hunermendên me li her cîbin têkelî û piştgiriya vê yekê bikin û em bikarîn çil dervê welat çil Kurdistan têkeliyek di navbera hunermenda çê bibe û nasnameka hunerî ya netewa Kurd em bidine nasandin û ew sinûrên me behs kirîn yên tangên biçûk çarçûvekirî em di mejûyê xwe da helînin û di fezayekî firhetir da em binêrîn û di dawî da armancê xwe yên netewî û di nava civaka xwe ya Kurdî da em bikarîn xizmetekê ji bûna gelê xwe û netewa xwe pêk bînin û li dawiyê jî bi rastî carek din serkeftinê bû vî programê dixwazim hêviya berdewamiyê jî zor spas dikim we ben neçikan hûn hatin hatnavra û karê we de serkeftin dixwazim temaşevanên hêja em wek hunermendê Kurd ez bi navê hunermendê Kurd dixwazim tiştekî bêjim tu hunermend ne li pêşiya gelê xwe ye ne li pêşiya rêxistinê siyasiyê xwe ye nebe kelem yani heta an me gotiye hin tişt li hember me bûye kelem belkî rastiyekî vê heye lê belê îro mixabin me değişine aslında anha ez dema dibêjim min değişine wek hunermendekî lê belê kere ez bêjim ji ber ku gelê me di pêvajokî pir girîng da ye pêwîstiya me bi yekîtiya netewa me heye pêwîstiya me bi xweşikbûna welatê me heye pêwîstiya me bi yekîtiya kesên me heye di vî pêvajoyê de gerek tu hunermend xwe li ber hin tişta mezin neke yan jî xwe li ber hemû tişta nebîne
داوی دا ام هنرمند کرد وکی کردکی انام جواکا خونن و همو کارو خبات ما جبو گله ما بگره اف دین استیم جخوا هر وها ام دبیر رواجوی دا تنه پیوستیکه کو ام هنر خو بهتر باش بکن بگیجن روحه کی پروفسیونلی تو کلمه هیجی نو وکی حوالا جی گوت yani anha dınava devlete de han problem henin. Az duvare dikim hamu hünermende Kürt لسر روحنا تبع كرت جبو كذا قال لي خو يكتيا خو بيش بخه و دبي كونغرا هنرمند كرتا ام دخوازن چار پرچه همو خیداننی خو استنگی خو هر تشتی خو بدن علی کی جبو قال ما موارن قال هف چه پرسکریک ما هم دناف خدا چاره سر بکن کو او پرسکریک ور مزنجتنه هر وها سرکتن ج همو هنرمند را سلام حرمت ج قال مرا خوازل بجاني وهن كردستان دجن ام بحسرتا كردستان اللي بالي بناوي همو خبط كاري ما تي في ام اكران خدا ام دجن كردستاني بمين دخشيدا